Yo, yo, it's a place to be, yo. DJ March. Yeah, yeah. And the pressure dyan. Yeah. Nagbabalik na po sa inyong tanan, okay? So, na po ko bagong buhat ko nun kanta. Here we go. Kusog manghutang, di ka balo mo bayad. Kusog mangutang, dili ka balo mo bayad. Kusog mangutang, dili ka balo mo bayad. Kusog yun mangutang, dili yun ka bayad. Na ako istorya, abot sa akong kaagi. Na ako'y amigo, kusog yun ng hutang. 100 pesos, hantod karon. Wala gid siya yun nakabayad. Gikan yun 2019 hantod karon hapit na mahuman ang 2021, hapit na padulong og 2022. Wala na kabalo gyud mo bayad. Kung makita gyud ning duha, daghan gyud siya gyud mga paalibay gyud sa ako kaysa anak kisa anak. Grabe gyud ako lay na ulaw. Ako rin na ulaw sa iyang gibuhat. Kusog mangutang, dili ka balo mo bayad. Kusog mangutang, dili ka balo mo bayad. Kusog mangutang, dili ka balo mo bayad. Baga kayo ka og face. Kusog mangutang, dili ka balo mo bayad. Kusog mangutang, dili ka balo mo bayad. Kusog mangutang, dili ka balo mo bayad. Baga kay ka og face. Isa lang gyud ako gyud matambag gyud sa imuha. Ayo pag inana kung mag-ana ka, ha, katong nakita gyud mi sa kanahan, niingon siya, pre, aron makabayad ko sa imuha, pautang ako og 1,000 aron gyud makabayad ko sa imuha. Niingon ko gyud sa iya, ha, ayaw na pre, dili na ko kay natagam na ko, dili na ko gyud mo usap kay mausba na gyud ko gyud nimo. Kung ako gyud sa imuha, magbag-o na lang ka para dili matagam gyud sa imuha, magbag-o na lang ka kay wala gyud kay puangon nga pagkatao. Kusog mangutang, di ka ba lumubayad? Kusog mangutang, dili ka ba lumubayad? Kusog mangutang, dili ka ba lumubayad? Baga kay ka og face. Yo.